دەست پێکە سپاسیەکە گەرم ئاسەیەوەتیەم ئەوە زەحمەتە کێشەوی هاتینە دەفمەوە ئەم دەست نیشۆنترین ji dil spasî hawetiye. Jiyara min wekî jiyara her Kurdekî pênavêtin ya sext bû her ji zarokîniya xwe me bû randîlgerekê millî û gelek cara em mayne tinê wekî dibêjin mal da ji egerê hebûna çavsandina milletê Kurd ew jî ku babê me û bapîrê me ihtimale ev rêka xebatê ya wergirtî. Bapîrê min yê berniyaz bû Elî Efendî milazim bû li Ceyşelî wî sera xebata kurdewarî ew jî hat bû girtin û heta geştiye hedekî ku da sêdare den belê matêkirina hindek mezin tîngê hikûmeta melekî berdan. Piştî hingê bavê me jî ev rêka siyasetê helbijart û em tûşî gelek arîşa bûyn egerê xebata wî. Em şin bêjîn her zarokî bîra me têtin bavê me hate girtin 3 sala hikim bû li sicna Nigret Selman bû û her wisa çi parêzgehet piraniya parêzgehet Iraqê me dîtin ew jî ji encamê siyasetê û nefîkirinê. Nefîkirîne gelek bajêr jêriya Iraqê Hille bigire, Bexda bigire yani me jiyara me ya têkel bû eger jî barê siyasî bû yani matêkirina xebata bina malê. Navê min Şêrzad Muxtar Mihemed Elî ye. Xelkê Duhokê me Duhokê Kevnîn. Zarokîniya xwe li mehela Şêlê me ya derbasîrî. Dîv da xandina xwe seretayî amadeya ka min tav kirî. Paş ez ê çûyme peymangeha li Silêmaniyê min li wêrê ya xandî. Dîv da em ê çûnî sala 1981 em ê dîheştîne hêzê pêşmergeyî û rêka rêxistinê Hizba Şûya Iraqî tû wextî da me xwe gihande nav berwariya ji nav berwariya em çûne Komatey. Li Komatey piştî fetreka kêm hatîne nav çek dafme em hatîne devera berwariya. Xwe her mirovekê jiyara xwe da di sehkete ya dirist û ya xelet. Me çica zulm qebîl nekiriye û me zulm jî çica kesê nekiriye. Wek siruştê miroviyetiyê me ev bûye. û ji ber vê çendê jî me sehtîre jiyarê çavekê dûrbîn yani me nesehtîre her ji zarokîniya xwe. Piştî hingê hebûna pertûka li dewroberê te û hebûna rojnama li dewroberê te werte kir ku tu xwe bi xwe rewşenbîr key, xwe ava key. û avakirina hizirê jî neapsana ye. Yani avakirina mirovî neapsana ye bija çawa hizirê. û ji ber vê çendê jî me şiyaya vavartinekê bikeyn navbeyna xeletiyê û diristiyê rastiyê û navbeyna gunehê û navbeyna gunehbariyê yani me heta radekî em xwe bi xwe rewşenbîr kein, xwe ava kein. Evê jî kartêkirin hebû me hindek xebatiyek dîtin. Me bû nimûne eke tu 3 sala ji babê xwe mehrum bî ekî di tevkîreke kabû çi ev e hatiye desteserkirin, hatiye zîndankirin. Cavê hizirê dikey ku tu jî şeyî tiştekî bikey dav xelke neyte girtin, dav xelke neyte çewsandin, da istiqlal nebitin, da zulm nebe, da te'dayî nebitin. Ji ber vê çendê jî em şiyan vê rekê bi xwe helbijêrîn. Wek heta nûke jî em net peşîmanîn, iftîxarê tiyên ku me ev rêke bi xwe helbijart. Malbatên kevin yên Duhokê şin bêjim ji mare bûn yani wekî
برینو کم صحبت بوده کری جی چند 4-5 محله گرک اکل دهوکی هبون اف گرک تنه جی برنیاز بون محلا گرک اسلامی بو گرک جیا بو گرک مسیحی فلا بو و یا عربا بو اف تنه محدود بون جهندک بنامال تدا بون حتانو کهیت ماینم شیم بیجین دهوکی گفن ملی پا جه داخل از جی حتانو که گلک پیشنیار هبون برینو که دهو که بخو چنه بت یانه که چه کن لخر وبن بیر هاتنت کهون بوی کدو بیجن دا بیروریت هنه نمرن صاح بن مینن صاح اشیم بیجم یه کسانت برنیاست کهون محمد استیه بو کد بیتا خاله من محمد استیت وقتی دا وکی فرهنگی بود که فرهنگی بود که و دهوک دانیاسین بو گلک کانال اسمانیت بیانی تات نویره بو بحثی دهوکیت کرد و این کاره که روله که مازن ها بود زانینا و زیده کرنا وعی چینایتی لدف خلقی چکو سروک سندیکا کریکارت دهوکی بود تو وقت عبدالکریم قاسمی دا روله که مازن ها بویا و وی تخا حساب برفره یا کریکارا برواب داتا خبات برواب داتا پیگیری مروایتی ها جواکی بکن روله که گله که مازن ها براستی يعني بوت نمونه که دیگه يعني محتمل گرکه که جوان من چونه گرکه کدی من از زانی اما ناف هبو اوا گرکه بس وکی دی تکلبونه که یا نه مصطنع هبو يعني تکلبونه که وکی نابش یا پیدوی بو که مروف تکلب تنوی من از زانی اوا فلا بتان او بتران يعني خلق جيا وكهف بو وكي وحطانو كاجي هكاتو بيني الدهوكي قالك ارمنت هين وقت تو ديال طاوي تنظاني ارمنه چونكو دي هنت تكلبونا كا تكليا كا مازنو برفرها بو هروسا ديال يديجي يعني طبعا اكيد كارتي كرنت كير وهزركا پیدا بتن یا اممی يعني اگه تو ملاحظات که و بروی چنده جی گلک اف تو هکا بی سحکه راحت اف نتهوت کم لسحکه اوان بارابتره قصدا حزبت مارکسیت کرد چونکو بو چی دیدنامن يعني دیدنامن اف حزبت هنه خوبتر بخودان نتهوت چوسو لو راجي ما ديت بتنمونه که اینم ال سالت 80 وقتی هم پیشمریات یلچیای احتمال اب سالا کش ها من آوه کدوی درستی نزان از دیال مبون عرب دیال مبون فعلی دیال مبون صابئه دیال مبون يعني همي رنگت مروه بگیرش بس راحتات و گهی از آخر دیال مبون ایکی جی ناوه ایکی درستی نزانی ناوه حرکی بتنه هبون وقتی پشتی بویا کودانه هم تداجی نو که ما سحکرت فیسبوکش نیکا ناوه راستی میده کدو زانی يعني احتمال هاي پشتی 20 ساله مشتی ناوه کدو درستی زانی جا که تو بیا وی کوالی تو باش سحکه نری نکا درست سحکه دبینی مروف هیا بس تشتا که هیت هف بشت نابینوان دا او جی هزره او هزره وال مکر ام وال چیا کم بین و او هزره وال مکر بو من نخمد تو چن نتوه بیان چه آیم بی چونکو تشتا که هف بشت که هزد نابینامه دا بو او جی خباد بود دیجی رژیم گور با گور یا بعثیه
راستی کودان هم تعداد جان زاروکینی نه تشتکی صناعی بود چون که بیرا من دو ابتدایی بوم فرمانه که هر یا حکمته باب من نفکره حله سی ابتدایی من حله خواند و کینو کل بیرا متتن مدرسه و کتابخانه حمورابی بودنه و وقتی نفکری جی هر هنگی جی رکخستنت خود جاره کادی پیوندی و رکخستنت خود گریدان گل حزب شوی الویر ما راستی عربی ندزان ام چون مخان و ام شام قناغ سیبتایی در باس که این کودانه که گله که بزحمت دا او چی بود ام روزی که دارابی چینا کتابخانه سحکینی زارو که درگاهی قطعتن درگاه ما درگاه وکر باب من عربی هم به گوته عمو خلص نفسك ابوين لزم يعني گوته مام خو قرطال که باب من هاتا دست سر کردن زندان گرتن پلیسا سال 1967 بود باب منو هندی آفرتا که دیجی هر مروفا ما بو یا وشارتی بول دف ما اوجی ریک خستنت حزب شوعی بوش بغداد را بی بو هاد حله او بیوه چون خو قرطال کردن و من ازانی ام زار بی ام جی خو کتابخانه ما جی وزرب که ام بلم در باز بود چون رخدی و بلم ام زفرین چون که شط نابینامه دا و ریباره که مازم بود اف سی ابتدایی الدفن تجاج بیرام ناچتن چون کلوی قناغا حساب زحمت با پراوی و ام دست ام نیدا امن هر روز بروز چند روز جای که هر دایتن کان بابه هوا دا درگه ها قتل تندی مجدود ام نزانی و هنده شولاج یا راستی هنده کریار تاین پیروز مروج پیر ناکتن گلک جا دارا بین سپیدش خو سحکینی تشتال بردریه یعنی خلک که هبو دیت ام بیانینا دیت امن و دورو برد مالامانا چون هندی زیروانیت یعنی که کیته تو کیت شدن گلک شوا دا دنگی پنجر که چق داد در که این سحکینی شیوه که دانای بردریه خونشامه جیند اول حله جلو ماجی گله جورا ام حوالت مال پیشمرگاتی مدیتن خلکی حله بون ام هر دو گوته شانازی حواد من چونکو ام ساله که مای چونکو وید مدرسه خو کتابخانه خو قناغا سیم خلاص کرد باب دمایی که اینا باید داشتنی که ام قرطال کرد روزی که ما پشتی سروی گوته هنده جا مروف حزا خو دف سرکفت نمیدن من سی ابتدایی لیره خلاص کرد ام هاتینا هر وی قناغی دابتا تمام کم شبکه ساعت دو بو سیس سحکینی قلابک هاتت بردرگه مالامه درنگی شد تشتت ما بار کنه بد ما هاي هنگه بار کردیم و همجور قلاب سیار کردیم و هم برینا بغدا جاره کادی هر جاره که نهینی مبر جوره بو ما گرفت بونو هم چونو پاشی باب ما جهات دفنه مزانی که هم بشار دینه اوی قناغی جاره کادی از چون ابتدای صفحات چاره بغدا الویرجی چاره و پنجه ما دیماهی که اینا پشتی این یه جاره کادی ابو کودتا سال 68 چه بود ام هاتینا اربیله الهولیر ما
لویری سالک تمام کریا ابتدایی لویری چونه کلکا یاسینا و خبات نوکه لویری صفا پنج ابتدایی قناق پنج ابتدایی من لویری جی تمام کرد و سالک ما این لویری پشتی جاره کادی هم هاتی ندوی که یعنی قناق ناونجی شنی کازغری مدوی که من تمام کرد قناق ناونجی آشتی بود ناونجی آشتی هنگه اشم بجم ناونجی من هسته که کرب جوازی یا چینایتی یعنی شم بجم هزرت ما و گش تعداد چه بود و راره تعداد چه بود امشیان مثل بونمونه سپیورج یک جدا که این امشیان ابخو بی وقتی جی بود یعنی بس انجام سربورت ما اوت ما دیتین و گوهستینا مش باجی رکی و باجی رکی و نخوشی و والمکر هستا چینایتی و سیاسی زیز بدف ما پیدا بتن قناق ناونجی ام گشتینا اکیتیا گشتیا قطاوین کردس انگی عراقی بود هرزی شم بجمتل هنگی ما طراده که خو جهان دو يعني البيراميدات مالامه خاني مال محلا شيلي صلاح هفته سه دو هنگی چبارگانه بون حزب شوید روزنامه طريق الشعب تاتا مالامه نزدیکی اشم بجم حتی صد روزنامه تاتا مالامه وقتی بو مغرب الطارية أبد كو بجدار جريدة دا روزنامه دا تاتن روزنامه خود برن يعني اول ما كير زيام هست سياسات بكين كاتشا چنين اما جدا هي كي خسته صلاح هفته و سي از گشتمه رزت اكياتيا گشتيا قطابين عراقي بجمتا هيج زيما دست حزبونی کرد لا ماجید صلاح هفته و چاره حزب ما بهشت نارزت حزب شد هر زی بوجی یعنی جیمه 17 سالی بود گل سیاست تکلبون اکمه بود گل ورزشی یعنی البیرامید هر زی که دیسا از گشم بلد باشید ورزشی بوما صلاح هفته و دوی از بجم یانا دو از صلاح هفته و سه یاریگر بون تیدا یاریگر که سرکی جی بون صلاح هفته و چار و حتی از بجم هفته و هفته جی من طبقه پیا کری لیانا دو اگر سیاست دیسا هاتن از الأودية ونياريه بون عندي ياريه جنان مركز شباب هبو إك حطانو كيرده كي جيت هاد قلت من تبويا بعسي موجود إنه قلتي بود بلا أما ملعبه بعسي ياريه بعسي هربجة شوية بوتا ياريه كي أغفى كان والوير طباني بخوب كان أوجيك أمجي محرومون أجري سياسة تهینگه دا اتمتنیاسین سردار بو برادر بو تهلی بو او تنه برپرست قطابیا بون
زهيري محمد استيو أبتاني شين بيجين ريفا بارت يانكو مسؤول بپرس سرکیت قطابیا بون توی قناغه دا و پشت دیو دا پشتی حبوی هفته و 5 بارگاه حزب شیعی و بو آشکرایی و بو و القناغ دیو دا یلک نکشا بأسی رابون پواکا نهلانا هزرا شیعی نبس شیعی سالا 78 ام دی ساعتی ندسته سر کردن شلای یعنی شن بجین مرما بعسیا کو قلت ابناء الفريزية دي العراقي شن بتن فريزية شيوعية يعني وكي هواكا إبادة بو بله باش بجاركا دي جايت كردستان بو مهاتنا فكرن و همشياين خود جهين رزت حزباش بسيارات تشتيت سرمدا هجم يعني عشان بيجم كاش ما برنامه هبو برنامه تراكشنبيري نه جو تبشيا شوبا یا نجی بشيا دابيتا هاوين دا هاوين اخو دا بشكن دو هفتی دادانین بو خواندن ادب و هنری دو هفته دادانین بو خواندن فلسفه جا چه فلسفه ماده تاریخیه و یا جیا مادیت تاریخیه و یا فلسفه به همین جورت خوبه پشتی اینگه دو هفته دانین حتی 3 هفته بو خواندن رمانا و چیروکا و یه خرجیت جهانی نه یه کتابت يعني یه نافدار جهانی مد خواندن و به جاها صامت هاوین آخو هر هاوین جی پشتی ما خواندن آخو خلاص بیا مدرسه قولان آخو ما اول دابش شیرن چه هبو کتاب تدویه هبو هنگه چونکو کتاب هنگه اشن بجمتا گلک جارا امت از پیوه بویم حتی برس بده من خواندی البرطابه هیده سربانی چونکو یا سرج راکش بود کتاب هنگه یعنی شن بجم زاد هزری توی وقتی دا توی قناغی دا کتاب بود پرتوک بود با تلویزیون رادیو تشتا که اخبار بون رفتشتا بون دنگو باز بون بله کتاب پرتوک یعنی حوال بود حواله که راستی همی گاوا هزران مروی ترد کرد زانینه و زانسته و دیروگی بگیرش چیروگی بگیره این یه جید ما برفره کتاب همون راستی وکی قناغا پیشمرگادی دبتر نمونه کش بینو چانتگی ما ملی ما بود وکی ببین تفنگا ناف ملت ما بود تفنگ ملی ما بود هنده جاجی گلک آقار بیچی ملی دیوه بود بس به اواب ناف ملت ما و نباز خارن تیدا بود خارنه که هزری جی تیدا بود او جی بو نمونه ده بجین مفرزانه پیکاتی بوش 30 حتی 40 یا لجاره حتی 50 هر یکش ما 3 پرتوکت چانتیوی دارم قناغا تقریب بیجه بو 6 هیوه که حتی ساله که او 40 مروف لیگ دب سیا او 120 پرتوک اوان 40 مروف او 120 پرتوک 6 هیوه داد خواندن سید خود دانه حواله خو حواله من ما بلاف تیرن ایگودو همیات خواندن او فجاه مانه تو بحثب که مدرسه خو طب خانه ای بود جوازی شرفه بو یا پیشمگی حزب شیعی گل اكيد ما كتب نتهلا ما كتب وتهات نجي كتب ما يعني وقت جاك تهات ريكا سوريا تخيب سوريا تهات پرتوك ديالو يعني بارك پرتوكا ناف ملتخوفدان گل چاكي ريكا تخيبي رات در باز لا ماجي زادمه هزری همی گویی مکم بود. اب خواست شیم بجمعه ها چند عمل برایتی نخواند یا
بله یا دیف بزانینت من و برایت من و احتمالا خیشکت ملویره بون برایتی کلکا روشنبینی و خباته بون خبات الویره تحتا کرن کاوانه تحتا کرن چونکو خواندنا کردی بنویتن دی حضرت مروی بتر لول وینتن بو کردواریه کردینیه الکاوه حتی حدکی هبو yani şimdi bizim bu numune ya geçti ya kutabiya böyle bu. Gelek ahengi tatna geran hastane tevayit pet hastiyay hasta kaphez bu. Kava. Gelek huzanvan havun rol xu geran del kava. و bu ne huzanvanet bernios yet Kürdistan'a yet şimdi bizim deveri xire. والصالة القناغة بنجل كوا الويري غطما دستا سر كرن صوتما جردن سرا ريخستنت شوية قوان ديال دول سال 1978 بو بله و چه بجيب شبه که گشتی هزران طویل وان قناغت امت دایل کاوه یا پیز بو یا پیز بوش بر ابونا زفرینا پیشمریه بو دواره چالاکیت پیشمریه بگشتی هزر پیست کردن البیرا من وقت از الکاوه بنمونه قطابیه که هاتا دست سر کرن یه ایمین کی بو از بیجم هاتنا دست سر کردنش اگر ریک خستنا و هاتنا سه دارادان پشتی اینگی مد دنگو باست و گوله بون گلک ریدان دیجی هبوینه یعنی بو نمونه سه دارادان کردا سرا ریک خستنت پارتا هاتنا دست سر کردن ولی قناغا دیف 78 دا gelek desta seri hebu u gelek girtin u sedara dan hebu az bute bez rekadîna bîramın sala 63 bu yekem car ez bînim mirovekê dek mirov yê têne hilavîstin û têne sedara dan sala 63 du komünist endamet Hizba Şuiya bun avanoke ce bingeh polisay berê noke lwêrê her hingê ji gorapanayî bû xelkê dihokê xir kom kirin rejimê polis yani hatine ber dergehî werin sehkene tiştekî mazînê hey ewrokel dihokê de çêbitin em jî zarokbûn bîramete serbanekê axê bûm me sehkirê du mirov înan du sêbûn du şuî bûn yêdî bêlayan bû her sêk danane ser tilavîstî ser bermîla bûn wekî tiştekî wisa bû û her sêk kinifî dîrê dayîbûn bermîl bin pêt wan kêşa hatine sêdara dan ev tiştekî xerîb bû dev me dî wextî da